Aduh, baru lu tinggal kentut mertulang. Tuh, kalau makola Dir, mendingan kita makola makan bubur sumsum, sama makola pisang goreng, sama makola combro, sama apa tuh? Iya kan? Tuh, sama kopinya Dir. Tuh, mana kopinya Dir? Mana coba lihat Dir? Tuh, kopinya tuh. Lah makola, iya dia bisa bicara sama semut, gua sama cacing Dir, bukan main. Sama cacing gua bisa bicara, gua aduh, ya gak? Tak gua ngelukis apa nih gua lukis langit nih, ya gak? Hah? Pakai cat pewarni, ya. Halo, di dalam tempayan. Bukan main, emang akhir zaman Dir. Iya, udah banyak yang begitu ngikutin, bukan main. Itu kalau kata Habib, Nah, telur ayam diremin bebek. lah iya, lah bener. Iya, makola